Antonio, prošle se godine ostvario ranking karijere. Kakve su ti ambicije za ovu godinu? Pa eto, prošle godine sam bio blizu top 100, eto, ova godina nadam se da ću napokon probiti tu granicu 100 igrača i eto, to su ambicije za ovu godinu. Koga bi želio pobijediti od recimo top 10? Pa to bi sigurno bio moj idol David Ferrer. Njega. Evo, Davis Cup, Hrvatska, Italija, kakva su predviđanja? Pa eto, to je sigurno jedan neugodan meč, pogotovo što igramo na gostujućem terenu, sigurno da s obzirom da igramo i na zemlji, šta odgovara Talijanima, ali eto, ja sam nekako, nadam se i vjerujem da ćemo mi to dobiti. Kakva je atmosfera kad se vi dečki okupite? Tko najviše podiže prije mečeva atmosferu? Pa super, eto, ja stvarno obožavam taj Davis Cup, eto, nakon tog kalendara gdje se ne vidimo baš tokom godine, eto, uspijemo se skupiti, stvarno je odlična atmosfera i evo, ja stvarno jedva čekam Davis Cup. Približava se PBZ Zagreb Indoors, da li bi volio pobijediti ove godine? Pa je, evo, zadnjih par godina nisam dobro igrao, gubio sam prva kola, ali eto, nadam se da će se ove godine to malo promijeniti i da ću napraviti neki dobar rezultat. Protiv koga bi volio igrati u finalu da možeš birati? Pa sigurno protiv nekog od hrvatskih igrača, eto, pa ko bio da bio. Tvoji kolege su mi rekli da imaju veću tremu kad igraju pred domaćom publikom. Da li je isto tako u tvom slučaju? Pa je, eto, ja stvarno imam veliku tremu igrati pred domaćom publikom, uvijek imam neku dozu pritiska i tako da to se dešava malo manje u Zagrebu, malo više u Umagu, ali nadam se da ću se ove godine opustiti i odigrati dobar tenis.